tuje kubagezaho amakuru arimo kuvurwa aka kanya. Amakuru ahari kuva mu gitondo, murabizi ko kuva mu gitondo ntabwo tutize tubaha ibiganiro, ahubwo impamvu nuko habayeho impamvu nyinshi zitandukanye, nuko nta makuru yari ahari afatika, ariko aka kanya bimaze kuvugwa yuko uwitwa Pedro, muramuzi Pedro yakiniye ikipe ya Barcelona, Pedro yakiniye mu ikipe ya Chelsea. Rero Pedro yaramaze igihe mu ikipe ya Lazio, yongeye kongera undi mwaka umwe ikipe ya Lazio, amaze gusinya amasezerano y'umwaka umwe mu ikipe ya Lazio. Ngo Pedro muzajya mumubona muri sezo itaha, muzajya mumubona cyane muri Lazio. Indi nkuru ihari, ikipe ya Al Hilal yo muri Saudi Arabia yamaze kwikura muri resi yo gusinyisha witwa Victor Osimhen. Nubwo Osimhen we yabivuyemo kera akayanga, akavuga ati singomba kujya mu ikipe ya Al Hilal, afite imyaka yo gukina ku mugabane w'u Burayi. Bivuze yuko amakipe asigaye amwifuza ni ikipe ya Galatasaray, n'ubu asanzwe akinamo nk'imizanyo ya Napoli, ndetse n'andi makipe mu gihugu cy'Ubwongereza harimo Chelsea, Manchester United, Arsenal na za Tottenham. So witwa Victor Osimhen kuguma mu ikipe ya Galatasaray cyangwa se akajya mu gihugu cy'Ubwongereza, amahitamo naye ikipe ya Al Hilal imaze kubivamo cyane. Indi nkuru ihari yitwa Carlos Valera ni umukinnyi wari umaze igihe mu ikipe ya Dinamo Zagreb, ariko aka kanya biri kuvugwa yuko yamaze kongera amasezerano azamugeza muri 2030, mu gihe ikipe ya Barcelona yamwifuzaga season itaha. Ubwo Dinamo Zagreb mwongera amasezerano kugira ngo ageze muri 2030, byibuze amakipe azajya kumukura muri Dinamo Zagreb muri sezo itaha cyangwa se muri sama itaha ya 2026, Dinamo Zagreb izabonemo amafaranga menshi ashoboka. Uwo ni uwitwa Carlos Valera w'ikipe ya Dinamo Zagreb, akaba amaze kongera amasezerano y'igihe kirekire kugeza muri 2030. Ikipe ya Barcelona igomba gutegereza mu myaka iri imbere abazamusinyisha kuko iramwifuza cyane. Indi nkuru nabwiye ngo amatransfer ahari ni ukuyavuga aka kanya. Uwitwa Diego Coppola amaze gusinyira ikipe ya Brighton, n'ikizamini cy'ubuzima amaze kugikora. Ni umukinnyi w'ikipe ya Brighton, muzamubona muri sezo itaha. Uwitwa Diego Coppola ni umukinnyi w'ikipe ya Brighton, na test medical byose amaze kubikora. Ni umukinnyi w'ikipe ya Brighton. Andi makuru ahari, uwitwa Enzo Maresca n'umutoza w'ikipe ya Chelsea amaze kwemeza yuko ikipe ya Chelsea igomba kujya ku isoko ry'undi mu winga ugomba gukina hariya iruhande rw'ibumoso, kubera yuko witwa Jadon Sancho murabizi yuko yamaze kuva mu ikipe ya Chelsea asubira mu ikipe ya Manchester United, murabizi ko yari ari yo kundiza. Ubwo rero witwa Enzo Maresca amaze gutangaza yuko ikipe ya Chelsea igomba kujya mu isoko cyo gushaka umuwinga wo gukina hariya kuri nimero 11, ndetse ikaba iri no mu gushaka witwa Victor Osimhen. Uwo ni uwitwa Enzo Maresca, umutoza w'ikipe ya Chelsea. Uwitwa Aymeric Laporta muramwiruka mu ikipe ya Manchester City. Aymeric Laporta aramaze igihe akina ikipe ya Al Nassr, n'aka kanya niho ari ikipe ya Atletico Bilbao biri kuvuga yuko imwifuza cyane ko ishobora kuba yamusinyisha akagaruka hano ku mugabane w'i Burayi gukiniraho umupira cyangwa se azagukiniraho football ye nk'uwabigize umwuga. Witwa Aymeric Laporta akagomba kuba ava mu ikipe Al Nassr agasubira hariya mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya Athletic Club Bilbao. Uwo ni uwitwa Aymeric Laporta. Uwitwa andi makuru, uwitwa Fabio Vieira ikipe yakinaga n'ikipe ya Palmeiras biza kurangira ari ubusa ku busa. Witwa Fabio Vieira n'ubundi
yakuretinze uburyo bubiri nubwo byarangira ubusa ku busa. Ubwo rero biravuga yuko witwa Fabio Vieira agomba gusubira mu ikipe ya Arsenal. Indi nkuru igezweho aka kanya witwa David Ornstein amaze kutubwira yuko witwa Florian Wirtz muri iki cyumweru biri karenti cyangwa se biri likely yuko agomba kujya gukora ikizamini cy'ubuzima ku munsi wo kuwa gatanu, aho yamaze kugurwa miliyoni 100 ziyongeraho miliyoni 16 za add-ons. Ubwo uwitwa Florian Wirtz agomba kwereza mu kipe ku munsi wo kuwa gatanu agomba kuzakora ikizamini cy'ubuzima. Uno witwa David Ornstein. Ubwo ku munsi wo kuwa gatanu mugomba kuzarara mumenye yuko uwitwa Florian Wirtz yamaze gukora ikizamini cy'ubuzima ku munsi wo kuwa gatanu azagikora. Naba kugikora amuhe nimero ye azambara umugongo, ubwo muzajya mubona mwebwe mukurikirana muzamureba witwa Florian Wirtz. Ese azashobora kwitwara neza amafaranga yaguzwe yabungabunge canga bizagayika? Tugeza tukareba. Mwibutsa yuko iki kiganiro cy'imikino turimo kucicezwaho cyangwa se ku bufatanye na Winner Rwanda. Winner Rwanda ni kampani nziza ya betting yo gutega ku mikino itandukanye. Ubwo Winner Rwanda ni ya mbere mu Rwanda ndetse ikanikurikira kuko dore yuko ifite promotion amaoda ari hejuru. Wowe ufite ibiceri 200 kuzamura ushobora kuba wayikoresha, ariko nanone ugatega mu rugero. Ntabwo aje kukubwira ngo amafaranga yo guhaha yaterekeho, ahubwo ya yandi yasagutse kuyo guhaha bya biceri 200 byasigaye. Yitwa Winner Rwanda irahabaye cyane kugira ngo ibe yagusubiza bya biceri wari umaze gukoresha mu guhaha. Winner Rwanda urakabaho. Ikipe ya Real Madrid iri kuvugwa yuko witwa Brahim Diaz agomba kongera andi masezerano mu minsi mike iri imbere. Witwa Brahim Diaz akaba yagomba kongera andi masezerano mu minsi iri imbere. Bono witwa Brahim Diaz mu ikipe ya Madrid. Uwitwa Hugo Ekitike akomeje kugorana, ariko ikipe ya Eintracht Frankfurt imaze gutangaza yuko uwitwa Hugo Ekitike mu gihe haba haje potential move cyangwa se mu gihe haba haje deal nziza cyangwa se ikipe iri igomba kuzana amafaranga meza afatika, bari ready kuba wagira gute bajya mu biganiro bakareba yuko uwitwa Hugo Ekitike yasohoka, noneho bakareba uburyo bamusimbuza undi mukinnyi mu ikipe ya Eintracht Frankfurt. Ikipe ya Atletico Madrid ikomeje gushaka witwa Andy Robertson nya Scotland. Ikipe ya Atletico Madrid iramushaka hasi hejuru. Uyu musore w'imyaka 31 mu ikipe ya Liverpool yari amaze iyi sezo yitwara neza, ameze neza noneho, ariko iyi kipe yitwa Atletico Madrid ikaba imwifuza kimwe n'uwitwa Darwin Nunez, nawe ikipe ya Atletico Madrid ikaba imwifuza cyane ku rwego ruri hejuru. Ese Andy Robertson ndetse n'uwitwa Darwin Nunez azagira rimwe mu ikipe ya Atletico Madrid? Ni ugutegereza tukareba cyane ko ikipe ya Atletico Madrid yarayitwaye nabi mu gikombe cy'isi cy'amakirere, ikubiswe cyane n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Turaza kubigaruka mu kanya gatoya. Umuyobozi ushinzwe isoko cyangwa se scouting yo gushaka abakinnyi ikipe ya Manchester City yitwa James Smith. Akanya kari ko kose araza kuba yerekeza mu ikipe ya Everton kugira ngo arebe yuko yajya gukomerezayo kariyeri ye, ndetse we n'umutoza witwa David Moyes. Ubwo uwitwa James Smith agomba kuva mu ikipe ya Manchester City akageza mu ikipe ya Everton, akareba ko bakubaka ikipe ya Everton yashinzwe mu 1878 ikipe ya Everton. Uwo ni uwitwa James Smith ushinzwe scouting mu ikipe ya Manchester City. Bivugwa yuko agomba kwerekeza mu ikipe ya Everton. Tugereze turebe. Ikipe ya Galatasaray nyuma yo kuba yamara gutwara uwitwa Leroy Sane, ikipe ya Galatasaray
biri kuvuga yuko uwitwa Alejandro Garnacho nubwo akomeje gutsemba aravuga ngo ntabwo azasohoka mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko witwa Alejandro Garnacho ikipe ya Galatasaray iramwifuza cyane. Urabizi ko uwitwa Leroy Sané yamaze kwiyerekezamo avuye mu ikipe ya Bayern Munich nka free agent. Uwitwa Alejandro Garnacho ikipe ya Galatasaray nawe iramushaka. Muzi neza yuko Galatasaray ariyo ifite Victor Gyökeres, ariko Victor Osimhen iyi sezi ishize niho yakinaga, rero agomba gusubira mu ikipe ya Napoli. Biri kuvuga yuko ikipe ya Manchester United yabyinjiyemo kureba yuko yamusinyisha, kandi ikindi uwitwa Victor Osimhen we akavuga yuko ashaka ikipe ya Manchester United, nubwo Man U itarimo kubigendamo cyane, ariko uwitwa Victor Osimhen hatagize igihinduka Man U ikomeje kuri uyu mujyo iriho yatwara uwitwa Victor Osimhen, akaba yakoresha mu kipe ya Manchester United, agasanga witwa Matheus Cunha wamaze kuyisinyira, ndetse n'abandi bakinyi Man U yifuza harimo uwitwa Bryan Mbeumo. Ubwo no gutegeza tukareba ese Victor Osimhen azerekeza mu kipe ya Manchester United, dore yuko ayifuza cyane. Ubwo no gutegereza nabwo tukaba tureba uko bizaba bigenda. Fabrizio Romano amaze kutubwira yuko aka kanya uwitwa Edin Dzeko kuva mu ikipe ya Fenerbahce agiye kwerekeza mu ikipe ya Fiorentina. Bakaba bashyizeho amasezerano y'umwaka umwe, akazahembwa miliyoni imwe, hagati ya miliyoni imwe n'igice ndetse na miliyoni imwe n'ibihumbi 800 y'amayero ku mwaka. Uwitwa Edin Dzeko akaba yiteguye kwerekeza mu ikipe ya Fiorentina y'umutoza Stefano Pioli. Ubwo rero nabitiza tukareba uko Edin Dzeko agomba kwerekeza mu ikipe ya Fiorentina avuye mu ikipe ya Fenerbahce mu gihugu cya Turukiya. Ariko ukibaza umukinnyi w'imyaka 39 aka kanya aracyashaka gukina umupira w'amaguru hano ku mugabane w'Uburayi. Uyu munyabosnia ntabwo yoroshye kabisa. Bosnia and Herzegovina muramwibuka cyane ko Edin Dzeko mu ikipe ya Manchester City. Edin Dzeko agomba kwerekeza mu ikipe ya Fiorentina. Reka dusoreze ku matransfer avuga mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal bateguye uburyo uwitwa Martin Zubimendi agomba gukora ikizamini cy'ubuzima. Ubwo birimo kuvuga yuko muri iki cyumweru bagomba kureba uburyo bashobora kuba bamuha gukora ikizamini cy'ubuzima, akazagikora ku munsi wo kuwa 4 cyangwa se ku munsi wo kuwa 5. Uwitwa Martin Zubimendi, murabizi yuko Arsenal yamaze kumvikana n'abakinyi babiri barimo Martin Zubimendi ndetse n'uwitwa Kepa Arrizabalaga, ariko ntago barayerekezamo. Gusa biri kuvuga yuko bagomba gukora ikizamini cy'ubuzima muri iki cyumweru mu gihe bagitegereje iby'umwataka, kuko bari kubona yuko iby'umwataka bikigoranya aka kanya. Bashaka kugira ngo barebe uko babanza bagasoza ibyo bari bafite mu biganza, noneho bakajya ku kibazo cy'umwataka. Tugikomaza ku kibazo cy'umwataka uwitwa Victor Osimhen. Victor Osimhen namaze kubabwira yuko ikipe ya Manchester United mushaka, kandi nawe akaba ashaka ikipe ya Manchester United. Arsenal birimo kuvuga yuko mu gihe byitwa ko ibya Victor Gyökeres bitarimo gukunda, bakerekeza ku witwa Victor Osimhen. Ariko andi makuru akavuga yuko ikipe ya Arsenal yasubiye kuganiriza uwitwa Benjamin Sesko mu ikipe ya Leipzig ngo barebe yuko ya joininga muri Arsenal. Ariko Arsenal ikabivuga iti bose tugomba kubatwara. Arsenal abashaka bombi, irimo gukoresha inda y'umujinya, ishaka witwa Victor Gyökeres ndetse n'uwitwa Benjamin Sesko. Ese Arsenal irabatwara bombi? Nitabatwara bombi se zatwara ndi hagati yabo ngabo ko ari babiri, Benjamin Sesko cyangwa se Victor Gyökeres? Ubwo nawe urambwira muri comment uko ubyumva, uwitwa Victor Gyökeres ndetse n'uwitwa Benjamin Sesko. Okay, nkuko twabyiyemeje hano ku Muhuro Sports, reka turebe resultat z'amakipe yakinye. Wowe washoboye gukoresha Winabet urebe niba ipari yawe niba yariye. Ubwo ndaje reka ngurebera amakipe yakinye, ese yitwaye gute, arimo kuja gukina, mite nkwereka n'uburyo ugomba kuba mbe nakwereka n'uburyo ugomba kubakoresha Winabet, ukaba wagira gute, ukaba wayinjiramo, ukaba wakorera amafaranga kuri Winabet. Nongera kwibutsa yuko ntabwo Winabet yemera abatujuje imyaka 18
ndetse n'abanyeshuri namwe mutuje imyaka 18 Winabet ntabwo bareba kuko iyo ugiye kwiyandikisha bagusaba nimero ya telefone iri mu mazina yawe, ubwo iyo ni yitwa Winabet. Okay, noneho tugeze mu kanya ka Winabet. Winabet aka kanya irimo kutwereka match zabaye uyu munsi. Igikombe cy'isi cy'amakirebe hari saa 6 za nijoro. FC Porto yanganyije n'ikipe ya Palmeiras gusa. Ikipe ya Botafogo itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe yitwa Seattle Sounders bayitsinda 2-1 itsindwa n'ikipe ya Botafogo ngiye ngo murayizi, niyo yayindi irimo umwataka witwa Igor Jesus. Ikipe ya Arsenal yaramushakaga, Tottenham yaramushakaga, n'andi makipe yose yaramushakaga. So hari mu gihugu cy'Ubwongereza witwa Igor Jesus, ikipe ya Newcastle nawe iramukeneye. Igor Jesus yatsindiye ikipe ya Botafogo rero yatsinze ibitego 2-1 ni match yabaye mu rukerera. Ubwo hakaba hateganyijwe mu gikombe cy'isi cy'amakirebe nanone uyu munsi ikipe ya Chelsea igakina n'ikipe ya Los Angeles FC ni yayindi ikina muri Major League Soccer muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nanone uyu munsi kandi uyu munsi saa 5 za nijoro ikipe ya Boca Junior irakina n'ikipe ya Benfica uyu munsi. Ubwo ni gutyo bimeze mu gikombe cy'isi cy'amakirebe. Nibutsa yuko ku munsi w'ejo hashize mu gikombe cy'isi cy'amakirebe mu rukerera rwaho Inter Miami yanganyije 1-0. Ikipe ya Bayern Munich yatsinze ibitego 10-0 itsinda ikipe ya Auckland City. Ikipe ya Paris Saint-Germain itsinda ibitego 4-0 itsinda ikipe ya Atletico Madrid. Ikipe ya Palmeiras yanganyije n'ikipe ya FC Porto ku munsi w'ejo. Akaba ari gutyo bimeze, ariko nako kandi ku munsi w'ejo muri Euro y'abateje imyaka 21 Ubwongereza bwanganyije 1-0 n'ikipe ya Slovenia. Ikipe y'igihugu ya Slovenia Ukraine itsinda 2-0 itsinda ikipe y'igihugu ya Finland. Ubudage butsinda ibitego 4-2 butsinda Czech Republic, ndetse na Denmark itsinda ibitego 2-1 itsinda ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. Aho ni muri Euro y'abateje imyaka 21 ni gutyo byari bimeze. Aho hari ku munsi w'ejo hashize. So ubwo twamaze kubabwira no ku munsi uyu munsi ukuntu byesitaye. Ikipe ya Chelsea igomba gukina n'ikipe ya Los Angeles FC, noneho Boca Junior igakina n'ikipe ya Benfica. Ubwo aho ngaho ushobora kuba wafata ikipe ya Chelsea ukayiha gutsinda, noneho Benfica nayo abayiha gutsinda muri Winabet. Kandi gakipe gahari, ikipe muri Algeria, ikipe yitwa Biskila irakina n'ikipe yitwa Keshela na Biskila zigomba gukinana uyu munsi. Nanone kandi hari match ikipe yitwa USM Alger irakina n'ikipe yitwa Setif. Aho ni muri Algeria muri umugabane wa Afrika. Impamvu tugarutseho nuko harimo amakipe yose nabonye muri Winabet cyangwa se Winabet Rwanda nayabonyemo, niyo mpamvu nagize gute nayabagejejeho kugira ngo muyamenye. Reka nkubwire rero match zihari aka kanya icyitwe muri friendly mu mukino w'inshuti y'amakipe y'ibihugu ariko abatenje imyaka 20. Afghanistan irimo gukina n'ikipe ya Turkmenistan ifite ibitego 3-2 bya Afghanistan. Noneho iyitwa Uzbekistan yabatenje imyaka 20 iraza gukina n'ikipe yitwa Tajikistan.
noneho Algeria irakina ikipe ya Tunisia y'abategereje imyaka 17. aho ngaho akaba ari gutyo bimeze. Nizere yuko wowe ukoresha winner ibintu bimeze neza cyane. Okay, reka nkubwire match rero zihari ku munsi w'ejo kugira ngo nushaka gukora agapari kanonaha kabe kageza ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo hariho ero y'abategereje imyaka 21. Ikipe y'Ubufaransa irakina na Pologne cyangwa se Poland, Georgia irakina na Portugal, Romania irakina na Slovakia, Espagne irakina n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyani ku munsi w'ejo wa kabiri. Noneho muri ero y'abategereje imyaka 17 Norvège irakina na Netherlands cyangwa se Ubuholandi, noneho Ubudage buraza gukina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ku munsi w'ejo nanone kandi ikipe y'igihugu World Cup FIFA Club World Cup igikombe cy'amakirebe, Boca Juniors irakina n'ikipe ya Benfica, Flamengo irakina n'ikipe ya Esperance de Tunis, Fluminense irakina na Dortmund, Liverpool irakina n'ikipe yitwa Urawa, noneho USN HD irakina na Mamelodi Sundowns. Aho ni mu gikombe cy'isi cy'amakirebe ku munsi w'ejo. Sekafa Championship Women, Sekafa abagore, Tanzania izakina n'ikipe y'igihugu y'u Burundi, Kenya izakina n'ikipe y'igihugu ya Uganda. Aho ngaho nujya muri Winabet uraza kusangayo. Ubwo reka nkubwire ngo uko zikubwiye zose byageze urebe yuko wabona muri Winabet ugashakaho kawodi keza, ntukaza gushyiraho match nyinshi, ushyiraho match 3, imipira 3 yonyine uvuti ngiye gushyiraho 500 yanjye ndakuraho 2. Ntukazaje wishimira amafaranga menshi muri betting, kuko iyo bavuze ngo ni imikino y'amahirwe iba ari amahirwe. Kubikubwira gutyo ntabwo ari ukuvuga ngo ufate ibyo ufite byose ubiterekeho. Oya, niyo mpamvu bavuga ngo tega mu rugero. Nuko baje bakubwira ngo kunywa inzoga uzinywa mu rugero. Rero ntabwo wabifata ngo ubishyiremo feeling cyane, wowe tega mu rugero. Niba ari 200 uti aya 200 yongeye gushyiraho, apana gufata amafaranga agabanye mu kibina 200 cyangwa 100 byose mubishyire kuri betting. Koresha Winner Rwanda, niwe umufatanyabikorwa mwiza kandi wizewe mu Rwanda. Bisubiramo, Winner Rwanda yakira abafite imyaka 18 gusubiza hejuru, kandi kongera kavuga ati tega mu rugero. Urakoze cyane wowe ukurikiye Umuhuro Sports. Turaza gusubira mu masaha ya nimugoroba. Kora subscribe kandi kunzogera dukomeze tubane.